familji, koppji, żgħażagħ, anzjani u tfal. Taħlita ta' nies minn kull età komplementaw il-varjetà ta' prodotti u attivitajiet li kien hemm fl-ewwel ġurnata tat-tieni edizzjoni tal-Fira l-Kbira f'Monte Cristo Estate. Il-kunċett biex nagħmlu l-fira kienet biex nerġgħu nagħmlu fira għall-familja, li l-familja kollha tista' tgawdiha. Sena l-oħra kienet suċċess kbir u ma stajniex ma nerġgħux ntellaw il-fira. Fil-fira hemm eżibituri minn kull qasam tal-industrija fejn għal ħafna minnhom din mhijiex l-ewwel fira li ħadu sehem fiha. Il-fira kif taqbad tajt, tkun qed bħal eżibituri l-oħrajn kollha tkun qed tistenniha sena sħiħa taf illi kulħadd ħajnaqad flimkien biex jiġib l-aqwa prodotti, in-nies saru jafu biha llum il-ġurnata, allura it-tajjeb huwa li n-nies tiġi bih ġara biex tfittex l-aqwa prezzijiet u l-aqwa bargains. Il-fira tiġbed ukoll eżibituri barranin bħal xi ħak Rosatal li għalih din il-fira tfisser esperjenza ġdida. This is the first time in here in the Monte Cristo and we expect for a lot of people to come in here. A lot of people that would like to see the zoo and all the exhibitor that we have in here. And we accept the people to buy, of course. This is why we came in here from the beginning. Ma tistax jonqos fira bħal din tinstiga opportunità ta' offerti ġodda. Ovvjament biex ikunu aktar viċin in-nies u nkunu nistgħu nwasslu aktar l-offerti tagħna. Nistennew li bħal kull sena oħra jkollna feedback tajjeb ħafna. Ovvjament aktar nies jingħaqdu magħna. Fil-fatt l-offerti huma xi ħaġa li jfittxu ħafna l-konsumaturi. Biex naraw x'offerti jew u naraw x'jaqblilna. Ġejna ngħidlek b'kużità, aħna qegħdin hawnhekk vakanza u ġejna bil-kużità biex naraw din il-fira aħna x'fiha differenti mill-oħra. Hija vizzju li niġu naraw fi fir bħal dawn għax hija tajba. Ftit minn kollox.